thiak inspection bangla video toy te in en lok teang hei ti hianin kong nuam tak mai na om chawa tia kan tan chhota a ti chuanin hei helai alu don taka hian a gate ni omang mai in saron kumeng zata upa nge ni yang ti po hiat to lo phiar fut mai khalo om ta ni saron bukania moi maya munam thamani hei po hei thiak inspection bangla hi ka IB hi ka kalvoi khatna nia hei saron ania kungte abol sek teu mai ni hei ti hian hei a main entrance a main gate angkha ani ta ni chuanin he lai hi a inspection bangla chu ni ta hei sangkha zakua pathuma sakto ni lu takani hei hi saron bukha ni ta saron bukania hei kung hi au pat dan tu chu fiat thakan to lo rei takani tui cheu takani wai me foi tu po saron bukkara lo ngani hi ani po he rual lo na salut tuk he saron bukhi he ta po nen VC vice awma pubiaka ani po hian kannau panlai po in he hi a to ani he ti boxia chuti ani chon he saron upat dan tu ri kum tamani lu ema kala lo thei lo ni hei pui takani phiar cheu mai a thokat lai khanin alo ro ve dewa ma se anan chei bol thar le deuh khan alo nula thar le a ti hian par ala chuani sa deuh he ka tang po hian an la tai la par moi mai ni pui takani amunam tham mai a chuan he lama hian inspection bangla kum sangkha zakua pathuma sak ani chuan kumza som ni chuang ani to tina ani ta kumza som ni pathum vel ani chu tiang khopa upa chu hei ta thata kinan lo len kola wai me ten hei aya thazo ka chei bola tan te po ai tom khop mai lakul se lange munam em mani ni ngot mai ni akom char lam ten kal ta zelila hei ni ina ron pek dan hi fu chian wa eng deuh phu ta solam tang so dikang hei lai po hianin tun pha chauka thin niom tak te pom ma ale zong hian kan lang tia ti zong hian a fia thang helai hian syntax oma a building hi chu kapati ei sap kut chuak ania heti hun lai hianin an sak lai hianin sap pachak deuh mai oma ati an VC vice pubiaka hian chu sap size a hola 10 ni ome chung te dan sak chu nia lu in lu ating in ka hria tin avel hi ramngo in a choi boka hei khiang par lunglen tha khop mai khiang duk him noya te kan oma ti chuanin akom chak vel rek hi hei ramngo in a choi ta ni
lulu tuk ringot mai ta ni chuan he lai hian ekin awma hei ekin khat theilo an tiang chi kha ani boka tun thein lo la dinga ma se hei chuan chuan a roi deuh tawa an kal that le zuala tan ai tom khop man khai hei he bangla hi a lulu tuk ka vai khat kal na nia ke point duangin kalo la bel chiang lo hle maya hanria ve chak te po cha hom riau mai chung kan la ve hrim ni o hei chung he lampang hi sitting room ang dewa an ruang man ania hei sofa set te po lo ma he la hianin thuk om boka ngon la le la main room om le a kal le nga hei la hian khum pahnih a awma ria pon phal tho wei me te hian hei tain man lai thuka khawm ta ni hian hei chimni kha am chho zui boka khai he thiak bangla hi ava lu be o hian varanda nuam tak ani boka kan han chol vela alu tak zet ani helaya saron bukhi ro puilu tuka kum zavel niang tra pu bia kum zavel hial ania ra som thum pani chu tiang vel tur chu ni oi me foi tu ten nia kan nu pan lai pun om to ti hin de uzela ani de uzela chu wang chuan bi sak vel kuma kum hi sang kha de ko pathu sak ro ta tu vela lo da san tu mon le o ta kan ti mai ani hial tura be sei ring chin teang chu te ni chon he saron bukhi kumza chu ting to ni he alapar vul the nia bulwang lai chuan in aro puilu tuk do na ni khai amun am ema kan an ton ta cho kan la kual vel ani